Good. Thank you. Ogethina mbere na kwirorera Inoro TV. Ni twakorwo twakwira ati turashira cia county ya Nyandarua na cia Mount Kenya na ndeto cia kundu guku wa Kang'ethe no arimo muno ni cio ni gucimenya tondu we niwe ukumuteithiriria na thengi muno ndona ni mwendete Inoro. Ciuria cia nyicukite nyingi muno, SMS ni nyingi muno ciumete county ya Nyandarua. Turi na muthuri gwitwo Gabriel Thumbi wa Ndungu. Gabriel Thumbi wa Ndungu ni chairman wa thukuru wetagwo Leshao kwa ni kuria Daragwa na niwe mutarani wa Ūteti wa governor wa county ya Nyandarua Francis Kimemia. Okete nigetha tucire cia Nyandarua na tucire cia Mount Kenya. Na oho Gabriel Thumbi ni muteti wa ihinda iraya na ni mundu ukiwekaine thini wa bururi uyu anaruta wira na andu matiganite. Uguo ti mundu mugeni muno. Muthuri gwetwo Gabriel Thumbi wa Ndungu, geithika na karibu sana Inoro TV. Ndakena muno wa mbere ona ni undu wa kweka ida karingi na nga appreciate gakena muno ukorwo ndi Inoro TV niguo na muno ona ndiuka ni undu wakwa acha tondu no njuka muno ni undu wa andu a Nyandarua na in particular andu a Daragwa niguo ona mbere tutambite kwamba kuingirira maundu ma mbere Tuesday mwae na MP wa kuria Githunguri kagawaredi dia na githie giuria kiuria kia farafara tonda kurire thini wa Daragwa constituency na gwicha no marathikiriria gikwira thini wa Daragwa constituency kuma twahirwo independence 58 years ago tutitwage na farafara ya lami no na ndire hanigetha ngompie no ne ugire atiriri ithuire mwaniriri timo mioni no ru muthenyo ciari hahari ni amianireire ya kuria Githunguri akiwa thirikari ya Jubilee ihotete gwaka farafara 13 kuria Githunguri na hari farafara icio 13 na akiuga hau niho ndamuthikiriirie ni aririe na munene wa bururi His Excellency uri kuria America akiuga ni amuguciirie fara handu itoro Daragwa itakoro ri party ya bururi gitumi ni giki bwana Kamau thini wa budget iri iriho 2021-2022 budget iri iriho ya kindu itagwo ICT infrastructure na energy it is 383 billion. Out of that ya farafara is 185 billion. Ikamathafu maku mahuthu coka thutha miaka 5 out of 185 billion times 5 is about 925 billion. It's almost 1 trillion. Cia farafara miaka 5 Leuli ithui Daragwa ri ka ithui twekire ate ni twereirwo ati kwina farafara gwakwo na twatigaria o mieri 10 mieri 7 riu ni ndiroria atiriri ijuke ndinyihirie thirikari tondu ngoto na mujumbe na gucia no akiuta wira ni twereirwo ati ntugwakirwo kilomita 126 ni ngakiuria atiriri town ira nene ya Daragwa ito ya mairo 4 kai mugathe onani atangikaria location ugwekire mundu wa kuria Githunguri aja kire kilomita 15 cia kuma mairo 4 gwithie karamu to nigetha na ndoka Inoro ri at least gakigatha thirikari yo igakionekana gwenda wikia point yo ati ithui ni tuhota guthie tukamenya mbeca iria iraheanwo kilomita iria ciakitwo koguo ni wega ona andu thirikari ona githikagiriria ginya ko ni CS Macharia na PS wake amenye bwana Thumbi ni aramenya thirikari rekate nigetha na tuuka ringi tukikirwo twikira tugwika ri gwenda kwamba point yo tondu ni ndi haha ndira represent andu Daragwa na ni maigua ni ndiramaririria tondu farafara iyo ya kuma mairo 4 uthie Karamutoni ni rahanditwo marigu ni andu acio kurakara na gwenda kwamba kuta point yo nondu wa mundu reto kago wa redia ati ndangihota gwakirwo farafara 13 ithui tutire ginya kamwe twaheo no gwenda kwamba kwambiria introduction aya reke ndeto cigekinya hau ni cia kinya
kuri aria makoni horo cio niki kwanyu we ni wotaraga governor Kimemia mugufuta andu mutegufuata watho riu governor thirikari ya county ya Nyandarua ikurio milioni 25 ni undu wa andu gufutwo hoyeyo iyo oguo tondu igoti riaugire andu acio mariho milioni 25 na ni ithuĩ tukuriha andu a Nyandarua twaru turia nyendirie rucine karia nyendirie kagoti karia ndihaga na ruo ruingi thendicio iguthi kuriha andu ni undu wa gufutwo hoyeyo ngwiciria bwana Kamau na muthikiriria ndeto icio ndaigua muithoma na githii cigatheti-ini uria andu acio mabatire ukorwo makiheo 25 na ni ndingenda mundu afutwo o uguo kihorera ndingenda hasa tondu mundu abatire kugia na rights yake no nyende muthikiriria athikiriria ha thiria twahitukirie constitution ino ya 2010 yathondekire thirikari igiri thirikari ya county na national government twanyitana na duties ciothe ni classified under what go part 2 of the 4th schedule the national government kaheo maira 38 eno egena kaheo maira 14 governor digo kimweta level mwana presidency but ni ena rutha katiba na no nyende ndaigua mugucaria wakiri athie thiini wa County Government Act 12 athie section I think is that 1A you get atiriri the governor may dismiss a CEC despite instructions here to section 40. So there might be some contradiction there. No how ni we get ate we ni etikiretio no a dismiss mundu no afuta mundu ria kwenda no afuta mundu kurigana no afuta mundu tukoro shine no all that yothe gitumini giki mundu uyu ri tondu ni andikirwo ni governor ri mekire competition now ni applications iri kwekire ni thagire kwa appointwo ni kita Mr. Thumbi ona nta political advisory ona ugima ha governor cire kovuta ri ni ndake apiruke ni twali horo ama Kamau sisi ayari tona no ndario ona incompetent ri governor agire kuhe na ndagire gwikora competition niki ndagire competition niki ningi andu they are not state officers andu amatiathire through recruitment ya public service board ugo governor no ekiria kwenda no governor no ekiria na hani ndrecirio na hani hari kaundu kamwe ndireuria judiciary re bururi ona ndiramba kwambia guuria kana ni gwikate kwa inanya mweta gwatire nobody can stop reggae judiciary ni ramirugamirie judiciary ni rarugamirie BBI kundu thiini wa Mount Kenya twabatire uko tukiona 53 billion per annum no anyita irarugamia judiciary dirame understand no ni bateire kumenya atiriri decisions imwe iramekire ni rameke undu ko collateral damage ni kugate ogo collateral damage ni kugate uno make decision no ugacoka wa cause damage igi tota uguria majaji mugwajari mawite tutikuhoya mbeca cia BBI ri one man one vote ati no do a procedure I think maundu momwe na ndanaguka hakamuga kwira atiriri rimwe lori do give me understand lo ni vathiro na kwe mafukuini niragweto ni vathire gwiciro na jaji akimeki decision akoro na akiput ki omundu tondu na watho wandikirwo no mundu ndumire iguru uyukati utuika no watho itodu somehow niona kure decision you make make it tondu ri okia maundu andu amako 25 million niki ikurutwo ku aikuru ginyagia ni ndaigwo no igwa ngigweta magoti tuti ginya baba ndaragwa riu ni ndaragwa tukamba wikirwo mai kana ni baba wikwo kana andu acio makwamba kuheo igoti ria thana rioiga murihe milioni 25 kuri andu mwafutire o uguo riu kwoguo ri ithui hari haitu tutigwikirwo maramu hari haitu tutiguheo street light
haria haitu ni tukwaga maundu ma bata tondu milioni 25 cikwamba irumwo ikarihe andu mabutirwo anyway riu nguga atiriri nie actually tondu thiino wa thirikari yo ina legal advisory na county attorney ri gwiciria ni wega ma advise the governor accordingly ni ndagwetwo haria njui haria hanini njui yes thengi bona thumbi na andu agithunguri mamburuka haha maigua ati kiri mati na thina ati baito bara ikomire akire MP wa augire anakire ha ni kago aredia waugire akiugire uguo bona thumbi riu ri he undu ungi nake Njoroge wagithĩnjia ati ndakinjira ati county ya Nyandarua yatwikire county ya Macira yatwikire county ya Ngucanio speaker igira speaker oima speaker oka speaker thie wajiko akarutirwo wira ri undu ni hutetie Ngucanio ici cianya tari horo wacio wa mbere ona ni undu ucio ni uthumbura Kamau pase ini na ndaga na kwira nginyagia speaker ucio ni mundu aire nake ona hari muthuri umwari chairman wa kundu etagwo Laikipia County Council weta waho mwa Gicaci no ni ahurukire thwe riu nyahururu muthuri ucio augite mbere ya hurukite kana angikahuruka ni na ndegwa twatwika MC ni mundu amenya tondu kwa Nyandarua na rimwe maundu mamwe ni muni arigagwa actually akwagi on what no rimwe Ndarua haro icio cia Nyandarua ri ndiona ihuana ta ici uraigwa Cumari na Kenya makigania muhaka uriku wa haria Lamu tondu ni tari between ndaigwa ni devil and the deep blue sea ndagogo no ndo ariri few Kamau we are not in a banana republic wako ni ndegwo cio nioi watho banana republic ni kugate banana ni kubate gutie kundu kwe mawatho okay uwe niguo yugite ugirora wega uthie wega o county act ni hete wira section 8 na 9 ni hete wira speaker na MCAs speaker wira wake hasa ni kurora bunge thiaga atia oversee maundu macio na ku enforce standing orders na maundu macio mangi twanyitana now MCAs ayari ni oversight legislative na legislative now hena kiuria na no ndenda kuria muthikiriria speaker ni getha atwika speaker na ndirauga Nyandarua pase aiga ona wa Kiambu ona tariu na West Pokot ni irade onia gatheti ni akiroda kuingira assembly ndirenda kuria tiriri mwana nici ari yuria speaker ni getha atwike speaker ri ageragira gacira kariku ni getha atwike speaker tondu ambere ndathia akwiraia uthurwo acha twamwe that subject akwiraia na ndathia ta MCA atwikaga speaker atia bwana kama una muthikiria ni hakona small consideration digetega consideration tugeta media of exchange oguo tu digutataura now aigirari tu assume ni akira ma MCA 25 kana 20 ndamunegera mundu kibao wana ndaigira kuria njikiate muthure kumahaka riu oguo niguo mekaga nitakugura giti taguo mekaga hatibata kuhitha nigitimaguraga oguo mahakaga MCAs no ndioga Nyandarua ni ndioga ko aige okay ni twamenya kaundu twita muingi MCA itumathia makahako nigetha mahe mundu wira mataki apuraga wira ucio uroigwa kundu ma pride riu ri maingira ri budget yo kari ya kwa indo iciri nitunginya kimenye kugayo atia kuringana control budget ri kana what call finance management act 2012 ri budget ya county yothe kana ya Murang'a kana ni ya Nyeri kana ya Nyandarua county assembly ihagwo 7% of that supposing 6 billion 7% nicio imenyagirwo kundu kuriku nicio ni speaker nicio inegero speaker na andu acio wabici yake riu ni thino wa Nyandarua nyonaga atiri na hutibata kuhitha to ni wera andu ni ngoretwo ndi muteti wa miaka mingi thirikari yari ho bereri thirikari yari ho ya county assembly ri ni ta mara naga county mari hamwe thirikari ya mbere ya Nyandarua ya governor Waithaka wa Mwangi
Besi iria ciokari ni ta speaker wa home na Mario pad ni ari oku. Oh no we wale speaker. No Mario ku kundu ku. Haya. Ino anyita. Theria ndeto yo okite. Ino anyita. Ni urire unaki okire ri. Ayukana regulations ijeru. Ni hageire ngucanio iriku. Ona njira ngu ya kihinga tumiberethi tukihingwo twarutaga mbeca tumarima twa mbeca okay ni ahingaga actually kememia ndareka gere ni anyitagia no hari kindu kimwe ndimwendeire na niwe kaba kwari uhoro ama ona akorwo hiya ndu nimauga ni ariaga ri itake kuria kiriagira ri to ni njui mundu ako audit report ingiuka ikuhe clean record tumita unqualified na agathie senate akaoneka ndakirite riu andu ndui mihu ndui andu mangi akuruma mauga hi ni marahuta tondu unqualified report ni ahetwo ciothe na actually ona no kio ginya World Bank yamuheire have a bill na kugura machinery cia gwakake ko to me be very honest administration yake maybe it might not assist me or me other no hasa na ngakiono hari o kaundu ka tondu riri ni wagithurwo governor akono athurwo governor ithe tu okire accountable ona njira nguhe Bwana Thumbi uroiga ati inegene riri Nyandarua ngucanio ici ci Nyandarua ciumanite na andu kuhutio ni governor ria ri ndirauga pase ni kuhutio ni governor ndienda put my words on the kiria kiria njui ni ati tondu hasa ona haro ndire thini wa executive iri thini wa assembly no anyita to no igwa riu na wahome marahura na ma MCAs kire ingi propose ya ni atiriri Bwana kama MCA mena o MCA asha haina ma MCAs mari mwena wa riu mari hamwe matire na mara support thirikari na ngwenda utheri ha Bwana Kamau theria wira wa speaker ri na majority leader ri ni ukago spearhead agenda ya thirikari twanyitana na tiuthi usabotage thirikari nitakuona muturi for instance ari speaker wa National Assembly aka sabotage thirikari ya Jubilee dikano imagine that kugwira wa speaker pase na majority leader ni ukago spearhead agenda ya thirikari iriko ya Nyandarua no mwaka wa mbere wa keri gwicoka ukigia na gathina hianthia na nikyo gwekirwo some lichabu hianthia tondu mundu wari majority leader eta gathungu MC wa kuria lichabu fondo no aicoka agigucia kehutio arira onekire na maundu mangi ona ni athiete UD ucio gwiciria ndiramenya ni ate riu heno ngiretwo kingori wa gucia riu ucio wa niwe majority leader uria hi governor akionire maybe problem makota kuhekate na njira nguhe Bwana Thumbi ngucanio ici ni cirehete thina hana Nyandarua ni munene muno na ni ndiraciono na ivatire guthie ko ndeke nguri Kamau reke twari uhoro ama bunge nwe ikavunjwo ri matigia mieri igana uyu ni we gatagati riu November December January no ni mieri say about 6 months you know ngiuria ri haro ni yake na ni mauka maigatwo mweri wa 5 matigia mieri 5 riu no anyita riu kuona ono mabatare mone ati ndimaririkanagia uguo ni riu matigia mieri 6 riu ri na budget already ni hitukitio riu na ngono na haro ndire mundu reka atia haya irateithia good andu ni maroya kura kwanyu kana ni mangathetie no waigua twaigua uria kuria kunge kurekwa andu maraheo mutu nigetha mwe kura andu makerwa kondu kuoya uriganio ni basari angi makagurwo thota na angi gucokerio tigiti kwanyu hihi kurathiete uhoro wa kura Bwana Kamau na muthikiriria wa ben uraiguire ona target irare 1.5 million marawire 200,000 marare the muno na rimwe niona rimwe ni nano wega twarie ri tagu andu andara wana ndienda mayo ni mafatire kuya no waigua ndamera uria kuraikara tondu kure ni akure maendeleo kwao na no nyende ona tukugeta ucio wa kura ni wega twambe tu manyite exactly etha twaria na bururi wothe taru ngirora last 2017
kura iria cioetwo ciothe was about 19.6 million. Nwanyita 19.6 million. Uhuru Muigai wa Kenyatta na Raila combined maina 14 million. Aciangi maina kura magana meri matatu. Na njira nguhi kura iria itaikirwo was about 4 million. Andu matiikirie kura. That's togo horo wa 2017. Matiikirie. Riu twaje 2017 matiikirie. Andu milioni 4. Milioni 4. Riu na IBC nao nirenda mongerere mathie makinye 25. Hena apathy riko. Eno ya okay. Apathy. Na muno ni ndiona ta Mount Kenya hasa maroka kurehe maundu ma apathy tondu matina candidate wao. Mareda. Tondu matie maramenya exactly no maguthura. Ado Mount Kenya. Mount Kenya. Matie maratwitua. Matitwite. Aya. No wega kumagweta tondu nie bwana Kamau ni gwetwo thiino wa Ūteti kahinda kanene. Na gwetwo guo tondu nigetha andu amamenye. Nona ndamera already kure ile itaikirio. Uhuru Muigai wa Kenyatta 2017 aina kura milioni 8 na ngwicia magana matatu. Mundu wetagwo Raila aina 6.7. Kiria giacokerirwo. Kiria giacokerirwo ndui ndakiregire gucokera ndauga kiria kia mbere. Kia mbere kia mbere. Icio ona ndakora cioka 14 million. Ni twanyitana. Mount Kenya na handi enda mathikiririe muno. Mount Kenya polling county ici 10 ikoragwo na 5.3 million. Ciothe. Ni ndirekire analysis drona. Raila ahetwo ngiri magana matatu thiini wa Mount Kenya. No ungirora generally no wale bere coast, no wale bere western, no wale bere Nyanza na Lower Eastern. Ikanwanyitwo ogu. Na naona iria tigare matigente na Uhuru ni cigana 1 point something. Ni kuonania Raila oguo du ndenda kugweta ha Raila angiona just 1% kana 2% thini wa Mount Kenya. Na coke ongere iria ingi no one hauria hangiuka handu hariku. Angikorwo mari hamwe na andu anasa. Etiguo. Niguo ndiracium ni. Ndiracium oguo. Ndoka hau tondu riri bwana Kamau. Ni Mount Kenya na ndoka mbere haha ndimaturirie maru. Omere atia. Ndimere atiriri. Riu ni kumathaitha. Thirikari ire rathana ri o uria gakurweriri mami support. Na maigwe mugambo wa thirikari ire rathana. Tone akia kaundu gakinya Mount Kenya. Ma thiete guthie na mbere ona ginya ndaragwo muno ni ukome opposition. Ndagwo gundu ndwarire Kamau. Nie ndare uku 1997 ona chairman wa Royal Media leo kuria Gatanga. Ona Uhuru Muigai wa Kenyatta 1997 ni twarugamire ni ndarugamite kuria ndaragwa na Kanu ona SK Macia ari ona Kanu na Uhuru na Kanu na ithuothe tutire mundu wathire na kura ona tutihetukire no moini athondekire thirikari turi opposition ithuo ndikanwanyita the key riu ni mundu aroga scenario cinyinge muno na njira nguyo ratwira atia bwana ndiramwira atiriri umukania nona Mount Kenya Foundation ni meriga gwita Raila kuria ni maracokire mareta Kalonzo Musyoka mareta Gideon Moi na mareta Musalia Mudavadi na Jirogora ari kuo no niki matareta Ruto direciria atiriri na ni wega kwaria horo wa ma na di na uru na Ruto na hanini kana Hasras Nation for that matter. But Kamau dire dona in my life mundu wothe utathikagira munene wake 48 rules of power yugaga mundu wothe utarespect the master wake you gain the opposite. Gitiki kirari kia Ruto no riria we mwenyewe ambiririe kumaja ya uhoro wa munene wake hau no ndona maundu mekire atia mathukire
tondu gutiri hindi na njoke haho na tukirwa maundu mangi na andu marore kaundu gaka Jomo Kenyatta atigire wira uyu ni kuhuruka Moi nake atigire no ni gukura na ndai na thina Kibaki taguo tigatiba ya miaka 10 ni makatiba no miaka yake urakiona age yake tayuria tirire onae kama uona tungenda kwaria horo ama Uhuru no arika ritu wa miaka 60 mundu very young mundu energetic na araigwa kurinya kuri ari kiria kingi ni twanyitana na actually kiria andu matai mariwo ona andu amaro akura bururi utoa Wanjiku ucio ikagia kura bururi wina investors bururi wina stakeholders bururi wina thiri kuona mathabu magikwo uria maundu macio magwiko no nginya meko na plan na mibango na ndiwa ati kura ni ikaiwo pase aigwa no ni njui na nikio nire nginya Raila na aigwa brother ya Raila ali ha akiwa kana magatheti-ini akiwa ithwe twana shida na utitwa heo power kuri gucida na kuheo power no aigwa ni kugu issues na hari nangi andu very strong na mutimona aguku andiko magweta umuthi ti uhoro wa teti deep state ona ti deep state pase ti deep state taureke twari uhoro wa ma tauma chivu no magweta hadu kana public servant no magweta hadu acio na andu acio obviously thirikari ikifomu no nginya makome party ya thirikari iyo kuona no nginya make kira kingi ona ici ya deep state yo tondu yana kigwetwo nginya na munene wakwa na gweta maundu macio ma deep state ri hasa deep state ni kuonania ni kuga atiriri tari wona ungiko ni bururi u to assume ni andu ni maithie Wanjiku ni akiwa ndio na Wanjiku ena ku vote imwe nake ikore kuna mundu ungi nake investor nake ena maundu macio here and there so reke tuge ndikwenda kwaria no andu no moe kura na maikie kura moe kura na mekete tondu ici ratigara milioni 4 ri itaena mundu ri ingigaikio na matikamenya igaikirio kumakamenya cieki ate kuo ni moe mekete aya ni kurerirwo atiri nigetha tuikiria ni kurerirwo atiri ukirima kinene ndikane regure horo ucio na mundu kwenda kwaria na andu akirima agerere kwengania wangania miaria muthemba ucio ni ndamiguire na mutigere John Meshuki hindi reugire mundu kwenda kwaria na Agikuyu agerere kuri Uhuru wa Kenyatta kuma hindi odie ndaigua gukirwo mundu ungi ukwenda kwaria na Agikuyu agerere kuri mundu ungi tiga Uhuru wa Kenyatta no ni ndiraigura miario yario na ndiwe ungiuga te bwana Thumbi ya ati mundu kwenda kwaria na Agikuyu agerere kuri deputy president kindu kimwe kia bata muno bwana Kamau na bururi witu ni mwene udigithagia kidogo nijue umoja ni nguvu utengano ni udhaifu niguo na danoko haha gikwira bururi ugakanitio ni itonga na thini utigirweta ukabira mwiko na kira kingi ndio igwa ndakugwitira ndaragwa pase thaici na mheshimiwa na ni marajigua mheshimiwa Jeremia kionie metambo-ini kwanja aragubuata muno ro atiri thina ni araigua tondu nona twire nake kuotiete ni issues ni oyugo ndirauga na hote u clarify dimwire actually how ni twirirwo kilomita 126 kilometers makiuga kuringana na ndiraigua here and there no ni gwenda kumenya out of 126 ni cigana tondu machine ritiro kama iroinya na nyone mairoinya farafara kwaja ya mairoinya uthie gwakwa riu ni getha atizio na rayo kamitambo ingiona kuri undu uragithie na mbere aya ha muthegi ni muthiu kana riu actually nguga atiriri gutiri mundu urarega Mount Kenya arie na ruga imwe na ni wega muno kono no kuhotekeke politically nigetha thirikari iguthie kuformwo thirikari yo actually tuhote ningio na ithu tuhote kugea na what call negotiation powers ni ithwe part ta kiria ri tandwa Mount Kenya no rito ni uri ogacida no hari kindu twitaga na njira ngui background check
aiko no enda kumenya kuri urathi nducoke na gukuthutha unity ile tukoretwo na ubereri ituteithitie atia personally kana ni andu acio makome hau mbere tondu kwana ndikano anyita unity ni ikoetwo iriho ituteithitie atia koguo hau ni handu ha kurikwaya harorwo na hau no area ningi ndiraigua ni ndi very concerned bwana Kamau tondu andu amarathie through kindu itagwo parties ukaigua mune form parties Kenyans riu uria maina party like now registered parties is about 68 ne to gukarishia mawana to mabureki no atiriri mundu guka gwetha kura cia Gikuyu kana support ya Gikuyu ni gwetekania nate agerere kwa deputy president William Ruto wa mbere ni ngwiciria abateire kugerera he president uriho Uhuru Muigai wa Kenyatta thengio no wacokia yes akatwikiria nigetha urehero gatubia nigetha twacokereria twari hau uguthia kugweta uhoro wa ciama na tondu uri mundu wa thukuru ri tutigukerio na cia thukuru itiragicokirwo na kuria Nyandarua ni ndirona andu ni marakwirorera angi maranjira Kamau geithia my uncle ni turamuona Gabriel Thumbi wa Ndungu na wakuma kuria Ndaragwa na Ndaragwa iri county ya Nyandarua na Nyandarua iri Mount Kenya, East Africa, Africa, the world. Turacokereria tita uko kuma. Good. Turathi na mbere na ndereti ikerekaria kere na twina Gabriel Thumbi wa Ndungu wa kuma Ndaragwa kuri account ya Nyandarua muteti wa hinda iraya na mutarani wa governor Kimemia maudini ma siasa ciama mwena nyingi ciama iria mwena cio ta guku central turatarana Njoroge hindingi tukona guku kwanyu gutinga makiria ma ciama 20 uraigua kiama kiu atongoria ni Agikuyu ni kure makwaremire ku guthondekwo gwa kiama ta kimwe kana igire ithatu kimwe giakire kuoi toria nyonaga America na Ngeretha na South Africa wa mbere uguo ni uhoro wa bwana Kamau na uguo gweta ciama nyingi ciambirie ku 1992 tugiambia maundu ma multi-party ya kwale one single party ya mauga it's more of like a dictator na kwena kiama yetagwo Ford ikigauka ukaforda si for the people for the Kenya igathi uguo thia ikurite kuma hau yuka DP ona u kwaja take u DP nikyo kiagiririe ngatongoria Ndaragwa niki to Ndaragwa mitena kanu na ni twakitwo ni Moi mundu atongoria ni ya kuneneha minister tuike vice president ni get ona ni gitongoria bururi ti mahend Uhuru ithe ndagitongoririe tondu actually agwaga tondu atwikire nominated negro ira local government kuma local government hithe rukwa no wagitwikire project yake deputy prime minister akipromote na njire tondu hasa kiama gia KANU kiria keumire kuma hari ithe wa Uhuru ndenda gikiatia githire na nokio tungienda kwari uhoro wa ma no anikio kiragina na kindu ta national delegate icingi itieta ciagia na ngira kingi although ni ndirauga ati wake ni kwari ndaria tu twaje urari uria ukiri ciama icingi kwena giti getagwo Savina PNU nona ithiekite ate na Kamau haha ni tau kwina ciama hasa iria registered 68 ciama ici ni hativata kumuhenia na kwira andu ici ni vieko ya ukinyia mundu hari arenda gwikatia ni SPV nigo cietagwo special purpose ni cia gukinyia mundu hari arenda guthii akinya ni uguo akinya ni uhoro nwekatia ni uhoro guthira tondu gwa ina anaki kwa ina nasa actually ginye no PN eno eto UDA whatever ona undu eci eti ni guthie acha yakinya mundu hari areke atia ithire na njireo niki kiria kingi bwana Kamau ni ginyagia tu act watho guku Kenya uciari urogota gucario like ideology na policy itu guide akoni urona Republicans me fata uika kiama ni Republican akoni Democrat
gitumi ni giki na he uria metiketi hari uria metiketi Republicans me uria moi Democrats he uria metiketi Conservatives kuria Ngeretha he uria haria metiketi Labour he uria okay we uingire nyumba iyo kuringana uria watho wa kiama kiriku kiu no ti uria we guthie rucini ukire na giaku iki kaigwo kira kingi tondu iki na ciama ici nyingi muno ni itagwo lobbying ni yakuhenia andu na bwana kama u hari bata kwari uhoro wa ma tuire tari ungithie tuge ta tunyoteire ma noguo no ta ungithie ta uthie nginya Nyandarua yo tau ndironire hindio Raila hetwo gwicia kura 3,000 hindio 2017 ni ruhuo kana kira kingi na keru Raila aheo 3,000 Nyandarua maybe ko Nyanza aina maybe milioni 2,000 thina witu Kenyans haria turi tutikorwo na ngioka haha no kijira ruga ta icio ringi ndikana huthire ni kwaga kumenya Kamau andu aitu matiui Kamau na nikio somehow ginyagia education system ya bururi ni bathaire actually cenjio nigetha mundu ona ekurio githomo akure akimenyaga atige guka kwirwo ni Kamau ni njoroge ati ruhuho rurathie hugura na ruhuho nduramenya rurathie nao nigetha we menya ri wikete we realize thina wa guku hasa ni guko kuinatwo amendments kana watho gutuike ciama ni igiri kana ithatu ako ni ukora uthi independent tuchokea tondu ciama ici itirateithia hatibata kuhitha itirateithia taurora dora Wiper twanyitana ona another very good example tuli tribes in 40k 47 48 netwerega guciarirwa makonde now ciama ni 68 ni kuonania o tribe ena kama kayo hatibata gutheni gucenjia kiama ndukite kiama kiu gikuyu kiria kingi wite Jaruo kiria kingi wite Kalenjin utige kurehe maritwa magi ati build Kenya whatever duthondeke kiama kia ugene gikuyu na ino ira reflect the tribal element we have na mundu othe tribal kama udano ka maita meri matatu ngakwira mundu tai tribal ni mundu tari mukuoku hakiri ciake mundu tari tribal mundu mehe ndeuga mundu tribal mundu wina okabira mundu uri kabira ndari kundu athiaga mundu we kamwene ndari kundu athiaga tari no kuria president yari America kundu kutire tribalism acha Obama ndano kahaga kuira he became the president of United States of America despite the family otaudona he mundu muguthoma hagicaria aciaria Obama ni okita uko 82 gukumenya miri yake ri naku na guku na andu America makimuthura president na andu America makimuta president no Kenya we guku tajira ko ona ndramenya kana aciaria ku metagwo atia kana nikwo kana ona gite kiu kia MC no unengerwo tiga kia presidents tono nginyia macoke umite ha kwanyu ni ha hariha tondu andu na hau niho nyona nditeithagia at least ona tribal ona kinandana ukahagau ati taugithe catha kameno ethie na hare ethimuri no imenyeka kana ya muigu kana ni ya mujeru acha ndegemenyeka leke andu aitu matumire kindu itagwo logics as the language of thought na hindo no magiteithika haya ndongo Pius aranjira kama ugeithia baba itu Gabriel Thumbi mwire atuonie njira atuonie mwerekera show ni jaga governor uliza Gabriel uyu ni Paul Kifugi uyu ni Samuel Musheke aroria njamba iria ciarwireire uteti wa ciama nyingire ka moreire ko no kwandu marwireire maundu matura kenerera umuthi he mundu witagwo Wachira kuma Nyeri aranjira geithia Thumbi twathomaga nake Muhuhu high school he mundu woria kiuria kwirirwo ri ni kunengerwo he mundu ngiragwa uhoro wa barabara cia Nyandarua ni ukwendwo umurikwo na njira ndito muno makiria governor na milioni 500 ni World Bank ati akigura machine ile cia kabara kama ureke twari horo ama barabara cia Nyandarua na gucokera maita meri mata cia county yes network ya barabara cia Nyandarua ni 7,400
kilomita 7,400 400 barabara ciothe no ndo muthime ucio ucio ni muthime. Okay, Governor milioni ici aheirwo 500 no World Bank ri aheirwo ni undu wa kuonania system uria aruta wira wake. Ici ti cia kuma kuri national government, ici ni lobbying yake na maundu make na ni undu wa leadership yao yake. Kama udi ukuhitha tiga andu anyanda matangenda kwaria uhoro wa mari tu jirai about maybe half, almost 3/4 ya barabara icio ni ciikite atia ni ciikitwo maram na kira kingi na lori icio iri kuo na matinga macio mari kuo na hau niho ndirendera bwana Kimemi hati bata ukuhitha ni ni kavanda kahe kindu kingi no ni ageretie tona mbeca icio raigwe cirauma national government na no igwe nginya national government ndiroka kwenja barabara ri ni ageretie haya cia national government no cimenya ni kilomita cigana cia county ni 7,400 cia county cia national government ri barabara ria tu ikitwo ya national government ni akuma Javini igereire Ndunduri iria hindi ya Kibaki igathie Kiviviri na icio ni kilomita 225 kilometers igathie across. Riu barabara iria ingi ndiraigua irakoneira mau road icio iri mwena wa Kinangofu ni twanyitana kiria njui na hau ni wega ngicokeria mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta niranire kilomita 600 ciarami no ngiuria ndira na ndikuria mugathe Doria CS Macharia ri uri raugire kilomita ile 11,000 nayo kari na nyamu ici maugite makurikia by June 2022 ri na ndira oti irambiriria ri tokone gukiambiriria irambiriria ri na no igwa budget no igwa ni record allocation na ndakura budget ya barabara is about 185 billion. Aya atiriri gukirende ni ndaiguaga nga Nyandarua barabara ni cia launch na matinga moka ne kwarugurio barabara tume kaigwa cokire gwithia ate icio ni ciarami kana icingi cia kire ona ciarami ni ndanaigua atongoria ni mwe Nyandarua na maruguria barabara ciako no nyende CS Macharia oke Ndaragwa ni ngumu invite wa mathioya ona akioke atuonie fiu barabara icio ire aya lengi hamundu wetagwo Ngugi wa Thiong'o ni akena muno ni uria woiga uhoro wigi tribalism ukabira na nepotism will kill the country. Uhoro wa ukabira na wa kamwene ni ugwati kuri bururi ndenda tunadeka nini nigetha ngikuhora ucoke kuri Ndaragwa na ciana ni twacokia thukuru wewe chairman wa thukuru aciari ni maraka ya matire mbeca cukuru ni renda mbeca ni wiriga kuga hindi mwe wokite guku ati angikorwo githomo kigoro tugerio rimu bwana Thumbi ndeka igire mutugwika atia muciari wa uria wina mwana kwa uria wewe chairman ri na ndai na mbeca ri tondu ni mandu matina mbia itwarie ma na ni itumi ni nyike cia ndu kwaga mbeca ukuga atia hau wa mbere ni ngwamba kwera muciari ucio ndakanoge tondu githomo ni kugura ugi ritwa education wana Kamau education you get to draw out edu ni to draw out knowledge na mundu wothe othomithitie mwana ni oifiu fataki no tunanoka hau hakiria ni he mugambo njui tondu ni ndi chairman wa Show Boys no nyende kwira ciana o hau kana arutwo kindu kimwe ndamenyire ati mwarimu ucio uraguthomithia wa chemistry wa physics wa biology agira krathi ndagi kufosi woe knowledge iria enayo we niwe mwana ugwitikira kugaya ugi ucio utahia mwarimu ucio kire ari nakio no mwarimu ndagi kufosi acha ati witikire tondu kindu giothe Kamau through ginya ni muturire kana success it is through what you call a positive mental attitude no gigira environment yothe through a negative mental attitude ndugata kugaya ugiruko ucio uria wiho uria uretha uria urangete naguo netwanyita muno uhoro wa kindu kingi gwenda kugwetana ni thukuru ni gwatwikire ni free kana kira kingi
na gicokerie thirikari ya county ona mbunge ucio wakwa bwana Kioni ni aukite kura Richau Boys na areka ya muno ni araheire ciana icio basari na gavana wakwa ni amaheire 770 so congratulations ni ndo leadership yo njega na njoke gicokerio Kioni to ni augire ni agwaka irathi 4 o ni ndo waku na acoke akire ciana icio kiharo ya wikate ya guthakira aya thengio riu ri na mbere ya thiete summarize hari ka ukangi ndaririka no hana nikabata muno koenda gikemwe tu koenda gikemwe bwana Kamau ni turarucire muthuri wa bata muno kuria Kinangofu witagwo Bishop John Kairo wa Jesus Revival Church. Pole sana Bishop John Kairo. John Kairo. Onera huroki. Kure engineer. Pole sana. Na ni muthuri twanyitanire nake actually na gwiteithia nigetha governor kimemia oe giti giki kiake. Twa coordinate nake muno. Na it was very unfortunate. Tondu ndira expect ani aguthie na ihenya uguo ku andu engineer na andu akina Ngofu twe hamwe muno na inywe na tukunyitana na particular family yake. Pole sana niguo. Haya riu ri ukiuga gohoro ri he mundu ajira atiriri Kamau kambuni cia China ne turaciona Ndaragwa makiruta wira wa barabara wa mbere ni ndiramenya maraciona ku to town ira nene ya Ndaragwa mairo 4 na andu amairo 4 no maragithikiriria maybe unless maybe icio cia China ikire handu ciehithite na hau hangi tondu mabataire mambiririe town ira nene ya mairo 4 to ni othe major town maroretie niguo thengio muno bwana Thumbi. Thank you. Wacoka Nyandarua ugithie rugendo rwega mathiko ma Bishop Kairo ni mabange ni diu matibangi to no makibango gucianitwo communicate niguo yes thengio muno asante sana. Thank you very much. Magaithia muno no gia na rugendo rwega. Thank you muno na ndake appreciate ni undu wa kunjita guku na ndauga ndi guku ni undu ti undu wa Mr. Thumbi ni undu wa Nyandarua na makiigua nditu icio twakeria hianthea irafeti Nyandarua no heka undu kamwe tu ona atiriri we hakuhi na andu aya metagwo Mount Kenya Foundation. Yes nitiguo Mount Kenya Foundation. Yes marerirwo ni itonga ni itonga iraragia warora ri Mount Kenya Foundation ni urona ta marenda andu mathie kachira kariko wabere ketwali uhoro ama chairman wa Mount Kenya Foundation ni bwana Dr. Peter Kaharamunga. Peter Kaharamunga ni murata kwa muno na ni mundu tweine nake for many years na andu amurangara marathikiriria ni moy Munga background yake hari kiri atia aumite Munga mahata kuona tari tycoon not tycoon Munga ni kuta wira utitera na hinya agiciria horo wa guteithia andu aiteithia nikio abie Equity Bank na fata hasa Munga na andu ari angi na kioguri horo wa investors marenda mundu roka ku inspire Mount Kenya marenda mundu create environment njega ya andu a Mount Kenya tondu andu a Mount Kenya ni andu erutiri wira andu a Mount Kenya hasa matirenda hurubaru bwana Kamau matirenda hurubaru tivata ukuhitha ithu turenda mundu uka uto inspire mundu uka uto encouragement to ni ndugu uka uhe kindu ni netha njikete no heire inspiration na unyonie kionekere wina kio. Thank you. Akiaderetie kinya hau bwana Gabriel Thumbi ogia na thabari njega ugicoka Ndaragwa Nyandarua Njarwa githiji ukai mutuhe uhoro wa nyondo murimu wa breast cancer niguo ukorwo kiariririo ni Njoroge wa githiji kiuria kana maoni ni cioke na SMS 22488 ni njitagwo Kamau Akang'ethe na ndikana ni niki Kamau Akang'ethe athuire muno no meheme. Thank you.